Mu gihe leta y'u Rwanda igishishikajwe no guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, hari bamwe mu bagura ibikomoka ku mata bakomeje kubinenga ubuziranenge kubera uburyohe buke babisangana ngo bwiganjemo amazi kandi bidakwiye. Ese byaba biterwa n'iki? Ubwiza bw'amata buterwa n'ibintu byinshi. Urebye bihera kuko uko inka yorowe, uko inka ifashwe, uko inka igaburirwa, nawe uri buze gutereka amata yawe. Urumva iyi nka irya urubingo gusa ntabwo ayo mata azagira ireme. Niba irya urubingo ukayihana concentre, ukayiha n'amazi yo kunywa, ikaba ifite umunyu wo kurigata, ukayiha vitamine, ukayitera uburongo ikajya irisha yishimye nta birya, ikaruhuka neza, iyo nkizaguha amata afite ireme. Hanyuma ibyo byonyine niyo yaba afite ireme ntabwo byaba bihagije kuko agomba kugira isuku. Igihe dufata amata tukayajana i Kigali tukagerayo amwe yangiritse yapfuye, ugasanga ni igihombo cya koperative ndetse no kubanyamuryango baba bazanye ayo mata muri rusange. Atari meza, avanzemo amazi, ugasanga ni imbogamizi ndetse no kwiterambere no kubuzima bwawe ugasanga ni ikibazo. Iyo birimo bigira ingaruka cyane no kwangiriza organisme, no kwangiriza ubuzima, abyo bishobora guprovoka diarrhée cyangwa se inzoka wanyweye amata arimo amazi, meteorisation cyangwa se umuntu ugasanga arabyimbye. Ikibazo cy'ubuziranenge bw'ibikomoka ku mata ariko bitunganirizwa mu Rwanda gisa n'ikiri rusange hirya no hino mu gihugu. Ihuriro nyarwanda ry'aborora inka zitanga umukamo, abatunganya ibikomoka ku mata, abagurisha serivisi zibikomokaho n'abavugira abazigura rivuga ko ibi bibazo biterwa no kudakurikiza amabwiriza n'amategeko arebana n'ubuziranenge. Twabigize umwuga, tuzi ibyiza birimo igihe tubikoze neza, tuzi n'ingaruka zabaho ku buzima bw'abantu. Vuga rero ikintu nyamukuru cya mbere ni ugukangurira no gushishikariza abanyamuryango baba rwiyemezamirimo aribo banyamuryango bacu gukora ibyo bakora byose bujuje. Hari iteka rya minisita cyangwa se ministerial order ijyanye no gucuruza ndetse n'uburyo amata n'ibiyakomokaho bigomba kwitwararikwa. Iryo rwose twarigize iryacu mu bijyanye na implementation yabyo. Ni kenshi amabwiriza nk'ayo yasohotse ndetse turabizi ko hari n'amabwiriza y'ubuziranenge hari mu kigo cy'ubuziranenge, ariko ugasanga kenshi na kenshi abantu baraca ku ruhande. Iri huriro rero twumva ariyo ntego nyamukuru kugira ngo ibintu tubigeze ku isoko byujuje ubuziranenge, na mbere y'uko ikigo cy'ubuziranenge kiza kureba kugenzura n'izindi nzego zibishinzwe. Kumva ari mu nshingano zacu kugira ngo dutange serivisi nziza, dutange produit nziza kugira ngo tubashe kubona umusaruro w'amafaranga ushimishije. Ngo nibura mu myaka 3 iri imbere hari impinduka zizaba zimaze kugaragara mu buziranenge bw'ibikomoka ku mata bikorerwa mu Rwanda. Harabarurwa inka zigera kuri 1,400,000 zitanga umukamo wa litiro miliyoni zisaga 1,200,000 ku munsi. Nubwo mu gihugu hari amakusanyirizo y'amata agera ku 100, ihuriro risobanura ko haboneka umukamo mwinshi ku nganda 2 gusa zitunganya amata mu gihugu, nibura ngo zishobora kubenye mu minsi mikiri imbere. Kimwe mu bindi bituma ubuziranenge bw'ibikomoka ku mata bikorerwa mu nganda zo mu Rwanda bukomeza kunengwa kuko izi nganda ziri kure amata akaba zigeraho yangiritse.